For high golden TV GH, make also be subscribe, like, na share for mommy say, and then the first time I'll me channel yes one. Na yen che hono ma yen kopi mo Fante Comedy Akosua or ya brante kuma odi MPPH or MPP asempa. No so ye funny videos like obi kan asema na ojeje ho no ndi oposa na so se no dika ha sa brante na mika na asem na nsen ya na oyini kakra to no wobra okokasa tia mampanya na se okobie platform ankofo bi bekasa tia mampanya na Ghana Police Service etu nsa frɛ no na musaye so kode afiase kakra nyema ekɔso wo honom ne nsema eto no nyina no yenua be ma na edi ne nyina betu dwa nti no nyenche honom ma yembon rem ne yenkɔhwɛ nsema hodo a etu yenua no wo afiase honom. I'm sure of appreciation how na o ma ya dia be say obomu de da o masi party 24 na but Moses about there Moses about there Moses of our time ampa Moses of our time they say in the DM say Ejibwe Moses in the they say MPP in Eji Moses no be any dinosaur because Moses never timid dominaba and o share oba honum ne ye was cells no se Moses ba ne ehun na yakoma to ye because who say o take action tie da na say nyame hira no wa kire yodo wa fire senema di na be TikTokers na obia penasem because asam to now friend nko abia wo bia ona bu Moses abo eba be jine mama and I make us am father John Boadu oh onu je onyaya John Boadu ka dem so onyaya kwa me be da so na every ho otimi ko chese otimi ko ojina dara no so wona boko fie ade asa onu so me da na se nyame sira no awa kumsin so suma ama also baby to bo form above form be share me me wa kumsin so me da na se ma safia so me da na se party mpani phone nyina Dr. Bawumia de end be kan later on the specialized need the me kan later but obetimi aka because in all this it drew I think say yawada na say and if I think yawada na say fiada na muntimi enko empie ye no madafu bi wa manone and was send the message say Dr. Bawumia enhwe na wonka asemi na yam say asenkofo accuse ni say and one more year adwini na dodo na po support Dr. Bawumia we say Obama pokuase wankasa na ewa atemu na support Dr. Bawumia so na wontimi enye hwe in fact mo kasa no na me because omunim de na akoso in fact de na say ayi buy cozy so cozy buy say be brother say cozy ko na mabontia na Dr. Bawumia na ma o buy say o stand in assurity adef if you no so ye no of course a company for so anything na eche ne me bi esaka anything no de wa ye no betimi aka office Dr. Bawumia office no bi abayo dia went me amba no call by obia to the do baby crown ba ko bae e ma of frame so ye me san begina anim ama doctor ne ye kasae okay na wo kwa keke na omo da inside na te say Dr. Bawumia na ye kasa no omo say baby aye da no omo sere aye mbeda VIP I was say holo eti say holo moda no Dr. Bawumia free e ma mo e obi phone so obi fi abontin ka say doctor person so de mo kasa na mo ne ko ne kasa eti ni para de atola no ka good to see you when the kasa the doctor had you are not seeing me ama ne kasa ya me ensanyi na me aje nkwani say Obama pampa ya the doctor kasa no she nkran say politics there sa na te oyi ama ogina ya chi nsuo mu awiamu no she ye bose up to Monday there Monday name bro so da edi amobefi enti peninya kasa up to Monday pe e wa na yem omo de papa ye bi able e aja se mo promote ba kon na su mo Monday ye kofi wa
say princess no da. Okay, so we the now sim. Mushe na mamen ko rempon ho or adekota be ko rempon ne say ono no so wa akiri. O say minim de no one ya AY enam de but at least better say na or rempon na ye main person. And oh but yes said about kind and na opemu room in for was so main persons for first say Obama pokuase it no rempon frustration am community say. Okay, so the first day Nankasa, this is my first time obi oye madam for bem yede na tum. And AY so me name from Volta region. My papa ye juma on empeso so da. But na menini ninketa ho da ye hia bia ye kasa. Yeah. Enti me hwe said your tears oba na yede na kosa oni yede ne kwakotum ana me bisa me ho say so we are going to suppress him mebu anase ye be tete amabu infa ho de out to win. Ene yede wo mkoye no so no lawyers mienu akukudam ka omo ho. But outside the lawyers in effort now omo put in nyina na so no na so as a order from above papa no ye adwuma more than the lawyers na ye wo no order from above papa no oh no ono wa hin ye ni baby owo but the hoarding Bawumia ba me person sa position or the mame order from above position me person ko the mame amekwa ko transfer na omunya frame order from above omo de car ne ba be from na pray about the family above because NDC order from above eye adwuma papa adding at a point genuine Wednesday you do omo call court unsa Wednesday no MPP phone nyina ba e ma ye do omo call lawyers nyina kokojam you do omo call court no court buasi amount bill ama o share all the social media handles Facebook, TikTok and everywhere obia say ya grant on bill no omo kofie. Meanwhile for the past 3 days me nai oh wani afro TikTok yes ye jaw man me see there be omo demo so ye jaw man e dent ni ye jaw nsawam ewa ha na want ewa ha enti wo mu nyina betimi atest so there be ye jaw man no me me ya said o ma rush o mako police you can say cells into den ye jawom into na se na me kuma ye den ekosoro obeti no see adifo ne say order from above you say opanyin bi afre IGP one na kasa so order from above na order from above no ye money din enti mama hu say if that is their position e wa bem me nkopa bi order from above no edokwa na misre Bawumia so ba o mame order from above no transfer be kwa wonum be bi ofosu krom wonum na me ye koko adwuma omo ye na president frame am so order from above omo mfaka me frame because wo hwe intimidation e dey mabun famu a na ya asefem sa order from above o ye adwuma na wotwe mu most efficient year gasa Friday yenya information so on be ma omumi asa nyina bill after Friday ye koya yes register say entwen when papa ye den ngoma koma na say on type no it taken 3 solid hours no typo na unim obaako kra no what you see babies big corner na ewa ha biwa say obaako kra dey all type no oto na o she baby okwa masa why are you coming inside like that enti mami hu say semredi wa na mredi papa na ye beda MPP mpanyifo ase now ya da eye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia me say papa no so you obi o wa hobrase odo ni abotre a eye sa papa no na MPP 4 year wadoye ye modern say ye delegate wo new patriotic party ni beto abama na ya kan ho nsempa kire Ghana because mebu ye ti hei eni so Obama so wo hwe party mpanifo e ba ye nyina achi no a presidential candidate ni nyina aspirant no me wo obia o na obia nso oba ho no nso e be kire se Dr. Nkrofo se other aspirant nso obi ba ho a omra me kan kire me de na me da om nchen enti so obi ba ho a wo momra na o me kan kire me Chombuedu oba ho obesini na ba ho eye Wednesday Thursday other party mpanifo no a wo mo call for presidential candidate no opani emanti wa ni mabai no omo ye party mawu yes ensema wo mo ka wo mo social media handle no ene na ma party ma no anase Ghana fo hu se abaya otisu omo ne homoden ensema wo mo ka no Fante Comedy police ni pani otimi ka chem say unu emi hwe no
na police ni ne kura na oboy ho ba ne so ohwe no in fact say last be catch us say yes me Fante na minim no because me na me see the TikTok holomo na madam for police for me no yes eno mo catch us abanti o ya de pa de ya tie no holomo na o ye kakra ma se de bi dia be me police for me no tu wo mo na ma metimi ehu no enti no esa eneti na ebra ye tie no na woni fiefo communication ya yira so busuafo communication na wono mo kana etesen it's like sir ya chi obi kra na obo abusuama na ya Fante ni madana na menim ne pa okay enti ya chi Fante no me wo ho na me nya call menim de enti ono so nya me number kra and ofre me na Fante nso ni phone wo me ho and a phone nso ya je phone afre me nsem say wo mo kwa hwehwem enti eba sa no menim de ya na ma me na frame eke ono frame eke eke na wen ya che woni onam so me won nchen ni nyina na call eye ho ne Moses Abone lawyers no na so obeba wan so the first lady anon ne nam lady ne friend say lady kese no sister afi na no ne nam good okay afi na no ne nam and afi here call enti anche any who say ne constituent for ni bia den aba okay and the former woman organizer of the voter region mama no metene so ano asori midnight me da wana me hu say oni abrante abao Mimi Abema innocent financial secretary of town okay oni na ba ho and I'm say madam now here there wa ha o say me ba ni AY no ba be hwehwe na me so me chechire ne mu die nti o say if you ye call be yem yenu na ogusu ye call mama na nkofie mama panyimu otena wa ma de chinse de voice ne eye yenu abana na 1 mu nyina wo ho no na mama boa na oye call ni ade enti na me kra no so na me yam hyehye me kire se wo fra busuafo na obon mama ne se ya che won ba ye baby sa say ye den ya wo busa ni e bisa wa o se TikTok na TikTok ne kro ne hwan wana na abon mo pa Fante abusuani ba ko bisa na aduma na ye na husika we wa wo ko bi bank account amamo na mo fa kogum o se husika we na am sima o ye aduma ne de boa na empanifo na o ti da bi ada na mo yesa maya ma o match me baba ko atu abusafo le ta no make so kasa na ni so ata of course because eniema na ekoso na ye ya ensama wo mo kan na ewo mu se onipa ko be kan asem no antwe ye de but anya brante no kan no say apologize say yes papa Mr. President say asem you obi aba be kan onim say ye wo fidie so obi betimi afom in onya frɛ ebe mu na o kasa de o kan on twinsa ye to sign enti he de na mo be fa Fante Comedy na me hu say omo pese omo suppress edeye MPP mebo no nei de amamani age kese a me pese me hyemi nuanom TikTokers enkran ne se ye wo panyini ni mpanyimfo wo e party no omudi achi ye nkodidi atem ye nkan samu a etlasum eniema boni a NDC abanye ene me no kase opani NDC president the president John Dramani Mahama wakwa current jet private jet or the etu kwanko Japan so they be almost say a commercial flight commercial flight there's okay so you can't say commercial flight some private jet to say commercial flight there but really the most passengers for the be so slow and all go to the movie and you be an ekufu adokofo ye no difference room say bo beta I rent private one yeah ya no kwa na mfa nipa bebe ba me kwa de se president so offer no a ehu hia so offer e wo so offer na emum no okude to ablakwa ansa na o mampini Jomahama ebetima fa flight like that no aisa ablakwa pagana fo nyina achew na wokola na akufo ado fie ekobu nkotodwe e pa chew owia no a resign don't minka sa don't minka okay because wo hwe ayie na se a ohu na na ado no closinity ase minimu so wo video no kona hwe na na ado nanim ye nyam oh yes nyam so ahira no enema obeye ye nyina no eno one yeru Bawumia eno na na minuanu mu eko social media o muka wa ase ye be da party na ase ya da won so ase in fact said ye minimu from afar na metwimbe wo that the opportunity a wo de maye as mabun say ye momoden si ye be hia kasapa of course anytime be obehia ye o kire ye si ye nkakasa wo nyam na ye momoden ho because social media and say ye social what friends say TikTok any Facebook
and X and what never more time the traditional media ya ni ababe transfer ni ekase into 2 year for into we put on out the maye yen mo bi efa to mesre MPP mebun TikTok for fat based network all the social Akan United obiara say ya pamocho mon kakasa ewonyam na mo bo aba na chi nso a mo mo aba na chi we kwan a Ghana fo nyina de behu na o makasa aben omo ne homode kakra mpesa meka me da sorry Oscapa you are bored no but me want me mon wa na o se ba kusu America ansa na kitwa na bordan ye nti o na ba kusu me koto no so wa rent dan ma obi na ne pension pay dan no bi na sambasa no mo 3 months nti mi ko hono no na mi ko addition na court na mo ko bail na onya obi na ono minim se by this time o coffee na oda so oba ma ko bail no court na mi enu bi muso no so asembebre enti no ubu bi do se first Thomas me pa try wono na any first person what do pictures na nam ye papa ba ku bi si bet na UTV se cobra na mo friend no ne na no ma pai ne nim ni na yetun ti se ko bi ono ai any part the weather ti se ko bi and I me pass you na wo one se ko bi ye village ko bi no u hata na wuni ya e be tun yes bad go awia so bad e dia na ye white it ojiri says ya hata ni ye won san ko hata no onye white ya yes it what ye day why said I walk no almost cobra Jack Robla Jack Robla no Jack Robla so wabro wo ye wo dey ono so betina UTV edidi matam se me na me Ghana Jollof sir so mu chimi ade amode be ye me no what do picture to so me pa chon me woni videos ni na wa ha said the mommy okay bacho mo shara mo said na me hwa de se Jack Robla de wo picture to TV so say wona wo ye Fante Ghana Jollof no but enyewa check me after that no and attacks na started ba so videos it would you say ye no kra ka hunti na ye che wo no only Thomas no my friend Thomas no wa pon ho sa na space mark pai no huni na first na app no shatter there stretch mark o mi si stretch mark ne huni na pai o sranku sa Nigeria nkunu bi ena ne huni na say onu ene sa guy na meka ho asam no de onim ni papa no omu de ama ba ma 5 ansa na igbe papa bi beji ni to mu sa onu na ewo no enye se obi etra TV so na wose wo ne Ghana Jollof na Ghana Jollof aya ade bi ya ense na emfatenti entwe na so ena police for ejina so dia che wo de ya ena ese wo ne obi kan wana me ne wasam ka etu be ne den enu de for now there me free bi mu me fan media no enkot na court so wo fi police station there be dia so wo e bia so wo ne lawyer for like ekasa no mo trokrata koma station say ade a omo broadcaster ayewuni enti no e wo so be pachew no wo retract na opa wo chew say ade a wo ye no wa anye ni yi enti na me kan say me fifie me kwa kokashe me busu afo ansa na ebe to aso afre ho say sie nyina ba ba busuya enti de metima kan say ene lawyer nkasa sisi Mate na ai ana me na menti aso ka na menti ase na se de nyina afifie bedi gobo but me de tapen o hima me bro apen so yo hini me fie efia me free mu mi akasa me wa ha no kra metimi ade awo enti roya papa bi me sorry pe keke na mase obia aye boni atia mente makashe me lawyer so almost by almost they know the mayor but me confiance of course said that we there we be kofi akoba mani yes na few for so take decision ai na you know Thomas no wo huni da
me hunu app no so ba physical de me hunu ba app no so oti me ni stretch mark ni na beto abonten sab mo fanye den oh say no dey say onu no dey campaign say officer NDC girls no be pay na some stretch marks no ai oh okay if you ask obi a do pay I see I was for aha na me to aso no ba so be me da MPP for bias me da MPP penny for bia obi bia ye MPP ni akola penny bia me da obi bia si nyame nche TikTok phone na me da omo ase omo amwo UK bebia Ghana bebia the whole world MPP ni me da obi bia si ti yara abohu ubejai TikTok adwuma ne ya mo ye MPP no abomu ana me say china me call life sir me patron go for now mo ba me life no so no china no passes to crock share me your life AY TikTok life me ba ho channel anopa na se nwumre passes anawona me nda o bisa me TikTok for me sorry for crock na my ba life apo wi am adwuma mo kra me timit na kam na me ye TikTok life sa o call TikTok live asemba ne yakobo ba ne amudi ye ka MPP nyama pana MPP ye no enu komo na ye ka eni NDC for do promise bebre a mo promise ye no koko be ko 6,000 da so 3,000 ye ka ho asem galasen was na mo so beja mo antimi anja ye no enu na ye ka abobo ya na amudane no ambulance no ye timi kan na container na ono akasa timi fry ye no ye ka ai wow na woni Moses abo enu namba be dana se special ntenu de special one na mini abe ma ye ba be ye different sa ho ai okay ubetimi aka Moses abo asem no mo betimi aka na movement television ne Moses abo ye program bi se okase MPP be opposition ye pedipa ye break akra intino ye pe motorbikes be 150 de ma MPP mate so ababa akwas betime twibia no problem tie de na ye sanka bomu no na memne da ibi be che moto no ba ako isi ase ofefefe brand new motorbike a solid one intina ka me se misande se ye no so benya na ka wo di atoso na muka munzasa abo ase no wi a na me so maka me so me die because Moses ebi di na de to the pass boy na ewo so ebi oni Moses kwa because o hwe minim se de no bi as woni manase woni mu aminim minim se no ni Fante so that so aminim but me hwe na ho fama dedication pa na friend say if you da ni say if you da na ye no na self nura no na that is na panimu bi ase de ni police station wa bra na ye struggle to get the bail no aframe me why say ni say was god panimu bi ani ha but he support so me so okay start that me shebe de that na my regional secretary also mentia enti say ni say o kwale ngwa sister na moda so shim because no nim say the buy ntine bibia kama and wo frɛ na nabi alright enti motorbike no eni kama memne da no na empenifo abranti na emam no mosoma no ma wode baaye ya kyese eye obi kan eye gamwa ankasa eye gamwa ankasa entiwe no we womode baa ne famu United for Dr. Bawumia United na akotwa video yo hwede o mefu aye wa mefu nso nyenyi se ye na mina ni fufuo no mpo enti moto no enie eye kama party nkata ekuta me moto no ho documentation bia any keys ni na anti United for Dr. Bawumia na omodi moto yi aba na warrior ladies so atomu mi no nkra enti ele so beto monka why aha na mamba ko se mi wi amefa me number mawo na enene nkasa enti no enti moto no na show holmo no all right afiye nko Moses Abo asetem no so kan wo se say why den honorable Moses Abo Yakupon chrawo nyame MPP nyame we kwa de metima la mo aka wo bia waka krom kasa de ama no yo mate Moses Abo na me nem no dada na me tene nkabat me hia no sada da me de hia no na ye delegate conference na ye koye no ho na me ho no first time me ho no ho no
enti asam no see no the we are papa no Tuesday no kwa wankoda fie o Dabi oda ye ho no ngwa ho no wow Moses abo me patron eni me nua be orempon I want to betna se na won so aka nse kakra enti adishi ye no sa starte wa ye course a obey minti ase kakra na aba ho hwe se me hu ye se enti mu de me ko hospital no osche oba oche me family me ya wase me kwhwe no na me say da susu ko hwe na say jo oba me see onu minim de me de be na ase o Moses abo me donya me oh you too much me see papa no oye sweet guy wow I MPP e say obe call position pose hu ya so obi abe contest no Moses abo ai sana me hu no se ebedu se ye be chusi mimi nua be mana innocent me financial secretary any Moses abo se omukọ election me chusi Moses abo no ka che innocent se want to no bo answer or we no the no akoya deputy okay because the ye fam nu wo honum onye onu a anka ye da so wo ho me nka dada yeah me die yeah almost MPP for abaho but the ye adwuma bo ame no enu asem na make oh no say you are right say that make say and if you da me free if you da no ha me pa ha ya na metie na me to office me free general secretary no pa de say frustration e koso and was no wo ye bibu mention it was me man 5 minutes na one free na bi wo free na bi ewieye 2 minutes later and general secretary say free me say wa friend na bi ewo ayi na senti no na bi be ba wo sisi na me so okay and me friend na bi so follow so wono so what na wa friend please headquarters so 2 hours earlier no omo ye but me nyina mu no na there was somebody called Moses Aboa wono bi ka as a project manager he was on site wono bia wo dia kwani aba woni opemu wo yomi mu ne fawaz mo eno ma akani na ne so mo ekoba nti de all can dey. You are absolutely right. Mamenko. Oh, mami wie. Mati yanko. Wa sha wa ko ka chi fie fo se mamu. Oh, Debbie. Enyo no kwa na pese me da. Bo. Me pese me da honorable pious enam hajide. Okay. Pese me da na senya kupon kira no. Woni me son no tell me hospital be. Sa ho. I want no Tuesday na eche bo no no hobi mbeto no. Ai. Oye me boss. And say me da na say oh enough to ho me pache me enough ton okay doctor Samuel Frepos watch ya okay and I miss ada honorable Jombo Edu yes incoming chairman me share anu so me da na say oba me ho 2 times na no me ho all of Tuesday beto no ho I dey no see kwa me friend no ansa na omudi ye koye okay oba ye and osabaye and I made da deputy woman national woman organizer nas nedikwa merefi kakra Safia medanas ono so bae na me ankasa me maame baako afi voter regional former women organizer and SI school feed coordinator national council member afi ajagbo medanas panyame nchira no enyo onu na ejina homamia anka na menim guase because my home voter for bia ho apart from me chairman apart from me constituency executive for na mo ba hono no I may expect say voter region ankasa ebe ba hono no na me share obi a ho apart from me deputy regional deputy woman organizer ba no pa no sa koye no ono no ejina ho ma me fiti Tuesday no sa akosi Friday na mo yimi minimum say to me the ede to me the minimum say ede but minimum say to me sha wonsa wutimi di e sheda say di depend ene ya de she depend ya I'm talking about political abuse, power abuse of power ya dia areho na enkomo a ekoso wo MPP for pedifo bebre especially Martin is enti say de nya power e de ye enti say de nya power e de ye mahu say de MDC for MPP for nyansa
almost then this is for HLP before Nyansa. Obi Obeka said no. The CID guy. He said he has threatened the president. She has threatened the president. So she has been arrested, and I said, okay, can I see the video? Because I know my sister, I know her voice. So the video that they showed me, you know, the picture is her, but the voice, that's not my sister's voice. And I was like, okay, you guys, you are in charge. You can do forensic audit and check whether this is her voice or not. So she is not the one that is talking. So we're there, then we talked to the lawyer. By then, this our communicator, Efosenu, he's also from Volta region. Okay. He's a party communicator. So I went to him, and then he was like, okay, the lawyers are in there, so when they are out, we'll see the way forward. Well, then they said we should move to, first they said we are going to Teshi police station. So we follow them. Then along the line, by then Moses Abo and Co were already there before we got there. And then AK or they were all there before we got there. So along the line, then they told us that they are going to Nungwa. They are no more going to the Teshi. So we went to Nungwa. So it was at the Nungwa police station that I had the opportunity to talk to her like some 1 minute. I was talking to her and they were like, she should go inside, she should go inside. The way they were pushing her, grandpa, like, it was sad. So what was the reaction of the family when you told them? That night, I decided to be a man because I didn't let them know that this is the situation on the ground. Okay. So in the morning, like dawn, when I woke up, coming back here, then I saw our uncle, the one that she already told you, like he's the chief. Yes. He called. He was the first person who called me that this is the information he's getting, that she has been picked. Like from there, almost all of them were calling. Some I have to tell, those that I know they are of age, I have to tell them, oh, it's not true. So I'm with her, they are in some meeting, they are doing some investigation and stuff. Actually, it has not been easy. I see. It has never been easy. We've been through. Is the family worried about her? Very, very. Are they encouraging her not to not to go about it again, not to continue? For our family, they know our stand when it comes to politics. So they know very well that the love we have for the party, there's nothing you can tell us, or there's nothing you can do to us that will make us shy away from the new party. Is the party divided among political lines, MPP and DC? You is the family? Yes. Oh yeah, definitely the family. So, some are NDC, some are MP. So what is the reaction from the NDC side within the family? You know bloodline. Yes. You know bloodline. So even one of our uncles that I know, he called me. I know we're having issues based on politics. He called me and he was like, oh, this one there, at least you should be in the house, then we will be fighting. It's better than her being in the cell. Yeah. So when he called me and said that, I feel very emotional because I know who he is when it comes to MPP, NDC issues. Okay. So it has never. Your name once again? My name is Innocent Kojo Danso. Innocent Kojo Danso. I will have to Innocent Kojo Danso ye AY a brother and one also a chain ma dano a course when see the busha for no a react in some the debe crampo. Voice of in some waha and I mean tasu waha. Sorry. I Pastor Foko Kabami. Your friend or Senor. Pastor Kali call cook for me. Senor Abon Homody pa. Okay. One and honorable. Baby I'm will be a Yichiamo. And DMB team Nina. Okay. Yamishramo. A cozy will be a Yadamase. Yamishramo for Jumapa Maye. Now you wouldn't feel a ball with DNM near Jumapa. Yami insure BBR. Yadasi. It me say you be able to nasi. Eka what a no problem. I want my voice of someone. Now one better the microphone. Be doing you. Someone must have the tension. Wow. Now one show voice of someone a phone. And one day the man so life. It's one be your mom. Where is he? Okay.
all right it's no voice of nsawem but your mami you know so far Tuesday na be hu ho you ho di ja ho mutumi se wa ho ma tell say and there nyame encha de freedom abakakran na me bisa say wa won so wo ye tiktoker wo ye adwumama the new patriotic party no abohu se di se no beja ya na wa account no wo de beto for man na wo nye bi man na etisay. Yes. Well, medase any opportunity out there my and mesada ye party penny for us. Omo e ba ye woman yama na se bi woman hu se obakra eja na nangu wona so a ye pepa ne ye dey ye ntwa. Ye de woman se party penny for obi bia oba ha obi ye de na se. Na se ye beja ye pa de se bi enya de beja because ye nya boni bia ye nka bibia nya dey entia obi a ye de ekoso any promise a yewra John Dramani Mahama e de ma ye e ma enunti ye nya agidie wonmu emabunu ye nya agidie wo ma ye koto aba ma no eno no ho asem ye de ye kan nti se yewra John Dramani Mahama so o believe se akwanya ye de ma na se o ma meboa emabunu no mfa 24 hour economy mra ana se wo hu so wontimi nye ana ebia o pe kwan bi so e de atete ne ho a eno de make a chance so yeah sorry yentimi nyai because wa promise yem yenya gidi yem yekoto aba ne man bum em yenya ni da so yere e wono so enti de o ye de yentimi mu ya bemu da abeshi yen kran am de hu se de ye no wote enti se de omo fantuma mo ne yem pa na afi pa no be hu na kese enti ne nya de obetima kan anu atum da because o man yenya ye de ana ye si ayad bone de ayad bone de all right so ye dey opanish ye ba ye nya adebone nko ade ye betima ka atwe ne say ye mo ye hu da anya ade be dey ibesuro na we so am ye hu se de mpanifo ka no ye we so am ye hu se mpanifo se entokwa afron wa na ato akeka ye John Dramani Mahama ye hu se entokwa na afron no se de amemu ni si ko no no hu se 2028 NDC kofi it is all strategy bi because I am the thing same ya ko the thing same bi omo say ana emebunu omaba omani nso ade omote social media so no di atem na na start ya na mon penifo no yesua manamon esa mutwa to ho no ana ye emebunu ye dey yesua se mo ja sapato ho a sa ne ye dey ye nam so because you benya wo bi okroma no mama sitting vice president with me there e can adwetro no e ka chenso we stupid you benya wo bi okroma no ka de say ye koyi akronfo dunson ene say ni pan be ka de say na mabru ye de ye di atem obi ene wadi obi atem obi ene wadi obi atem ana kroma obi ene so obetima ye de enwe obi okroma hanom oman ye nya ye dia eye 4 years pen ere ye de ma o na 4 years kwampro o matwam be 8 months enti se obi ka o masema se wona nya adwen a eno no nkyere se o meyere o meche no eti ye de ye nu obi atem but ye ka o hu se omu kofo no na part na omu wo mu na omu wa ban mu no omu bi ye mentor omu bi ye mentor ana de omu bi so ade omu ye no a omu bo omu abaso no ye wo kroma ye nim de nkofu omu ma ye chen ade a omu bo omu abaso ma se omu animonyam na ye mbese be se animonyam bi yesu be se yesu ye party for se animonyam bi ye nkofu ye ni be se ne bu omu di okroma anom ye nim nkofu bi ta omu achi a omu ase omu animonyam enti yesu ye pese ye party ye dey ese animonyam bi enti omu mpo ye beye but ye ni o matem ye ntretu omu na akofa asemfo fra ye dey abre ye be kana kona kire Ghana ama Ghana fo ye dey ehu die enti eto aba ye dey ema voice of nsem na busha mote ne kasa no na no odin na ne edin wo ye adwuma che se me ka se you ko time a ye cheche ba wontumi isu to nyina no na ogina ma me say the pastor din the say Promise the blogger promise musmuku te dipa wo sa if you hold no promise the blogger okay na enwumre de boko yenua Fante na no ebenade atwa mu no ye te se ono akra na e ka kire me se o na nsen ohun se
or hono man na the picture apopi apo baby ni ade nti no okoye report e police for how him said bibi sa na so report say asem hu say bibi nkoye say na bibi to a police we hu say okay say ni say etimi dem be 2 hours time na on be two group be wo say aji Fante Comedy ni AY and I'm say my den and you say video be trendy a ija kwabra ko bo UTV say omo threaten president now I'm say Debbie the video no want talking about it has nothing to do with the president because me share video and I have the video and the video near Fante Comedy wala for all kasa about how Kumsin issue ya omokobo ono ni Chris Abdulkmanof no omo kan wan sama na mama bi e friend no mama one request no omo picking na no be mu na omo no be pass comment bi about Sami Jemfi say Sami Jemfi ko ye demonstration na otunyom say Yakupon kuma ku fa do ma no eno nti na nkono de na nko expect say ga Yakupon be tie sampa ebo no be bibi de a nkan ko ye hanipa the boss anyum no oh okay yeah, send back to sender oh okay that's why mama be kan platform no so ye den eno no so that is what is in the video almost screen ko de nyina ehwe bi so that has nothing to do with the president intimate the entire almost say we threatening president so I was kind of confused so later on almost say AY and so yeah Akosua Jollof na miss once na Akosua Jollof later on almost say Ghana Jollof mami ya see UK and I'm saying na AY the Ghana ntini obi Ghana obi UK de tabe na wo mu a no ntino ono so watch no ade to match no almost see video bi a the picture down no ma voice bi da say obi kata say obe yeah president na ade bi a no mintimi nka say asema emu odu yeah sure am ntimi nka so me tie voice am so voice we dey AY na me name no yeah na voice ni say ono kan twi nya papa no do say pure tree enti no me nya sure say asem no mo kan yes but me hu that video no I was like no we dey nya AY because AY is say no kasa on the tree kra anye enti ne so okay ye be ko ne ya akɔhwɛ de ye ko ba ye no yes ye be ko na ye tie say o say omo list bi omo aye omo PMP before bi achi omo ai enti omo si pa be 20 enti ba sa na ma ye ne aka no ase hu boy say eh ye go kan hwe ba te bi kwa oduru wa hu ahinti na o ye pini yeah and you are right ye betimi achi enti no ma enti the next time hu say case of say ma kwa hwe sam so west africa me da say on the che boy no ho no me dey be ba so ma ka che no because the voice on no create na kona hwe sam dey be ba hwe nsi and then there ye tie some of them back court the next day no and ye call court and ye buy no ye be na ndam ho na later no say Fante the mama ne be onemum no we say Obama poku ase any other guy oye ma wontu okuma ase yes ono no mienu de ya ma omo bill na we de no yare e de no yare for am that day no nti afuna mko akom ye eniama no omo say 100,000 it sureties bin afuna mko akoye nti ye koye Thursday esanso e bae I think say no so ye be nam ho a na omo de AY mo so ba yo mo so benya bill nti omo so mko ye yo mo de ya Friday ya te say si anomo timi am biti bill condition ni bibia aka say be je omo aye say ye fa bibi order from above sa above ni minim say Yakupon na tisro na omo order o say wanyo de ye nim above kro nti e be ko sa na Friday na ade asa na je say Saturday and Sunday so de abai de nka ho na ye so say atwen Monday ene say nde ye ko Yakupon ya adoma fe de abruwa yipu makwan mu a yetimi ye ne yenwanu miensa se Obama poku ase AYDM se federal no mu jai no e na Fante so aba fie ne enti no eno de didi mu ani se da ba beduru ayi even though some of my dear to so my did for me omuni for no do you think say ye wo adesua de bi sua efri sa ni mai mu ko say is a lawyer for ka ho ase bi da se bia wo ka se betimi achewo wo ka se tia emra mo se bibi kakra wo oh yes so never bebre wo and one time me catch Ghana for especially mo media no so ni omo kasa ne say you should be mindful of your words for the thing that you quiet na say
TikToker ena omutumi ko China and I say media personalities be a almost no ye media legend no ye sesi no mutiso a omukembi amemo obi nkembi abo breakwan sesi me ni ukasa from amasaman to nsawem kwanyensi na nipa tumi nkoma na se uhwe Fante oti hoyi uhunu kra na ubeka se biu sebi bi uhwe body na ti hoyi na onu na utumi kofa no kotra TV so se upese udi no ma for public radio kana so upese we kama ewiase nyina hu se oye nipa boni a na sebi o godon we de wani mu a media for no bie o mo adwuma na o mo ye no udwi hu a wonti ase godon ne wo mu ni se ni edi sade we ko ba ya se obi share ye papa mu mimiti hoyi matra baby am free no kokofo mi obi obi share ye papa mu bosse koko no ba obaba betumi 7,000 yes and obaye no onya kraka nana for de no ko de buy no ko betiso o si dollar na aba from ntia iti na chese mi bisa se saka dollar no ba from 2 cedi a na chese o meti nana ku for de no o betiso sa no pa kire ye ba godo mami ma okoko hu ye kan say abakonsem kakra before from 92 to 92,000 na koko no ye twetwa koko do tugu ye didua sunflower se obi a otie mi enre nwumre se baden se bio na ne afika kakra na so wo ye twetwa koko no tugu ye edidua sunflower because na baden no na ban ye ti so no ontumi hwa koko no etiru koko ni nyina adani abenchi uko village ye fa bibia abenchi koko na ye black na uko paya enye yi no ye twetwa ni nyina de dua sunflower almost sunflower no na ha ban ni root ni omuto ni bibia ye wie sunflower no ka no kodo mi ni ka se apon sebio odigu ho ma mponji kromonwe obi ni ho to ton sunflower kan se ma ton sunflower 1 cup kra iti omo ma ye wesi ye koko no nyina until 2000 agenkwa omampanyin dada kufo bae ansa na ye hu se no se na koko hu won faso enam omampanyin dada kufo so ene ma free cocoa spray buy enam omampanyin dada kufo so ne ma burden of cocoa e buy na cocoa some fan into ma pa fry itinu yanu fo we omu wo some bad e bi I ban se cocoa se ma omu ne akuafo de cocoa se na omampanyin dada kufo free ho no no ena another aban bi buy another aban bi buy no so omu bray free fertilizer sebi o misi bi se akuani bi agodon udopa be full like this be farmers is a free fertilizer no mundi ba ma om na yeden ya eye bola se bi o bola nkasa raw bola no itiru farmers be to nya be 200 bags nsuru be bi mu na ni na ye bola ena o mampanyin na kufa do san ba bi o mampanyin na kufa do ba na koko wo 400 and you can say 75 Ghana cedis per 65 kilos enne from nana kufado de drew 3,100 wa hwea nyam ya alma ya wadabra ne eka kuku ho asem godo mami na ene mintamu wo holo muso meka bi godo mami wie mi di masem mo ba do am me pa Adam don't worry because afena kuku asem e beka ne you afode wo ho a atwenne ma mo koko price na am omundi ba because mi bought wo hwe obe collapse koko no ho ebi mu calculate say omudi 128 Ghana cedi na to so nya 128 Ghana eye 2 cedis because koko no enye obia na di ni koko cup shell eko carry nya 65 kilos obi ho odi kono 10 kilos pe koko no 10 kilos it was o ye uti 50 cedis point na any nana kufa de 48 point no o divide free man obi ho say kilo ba ko bia no eye 2 cedi ite no na ye no Fante comedy mu ko boss o mu say no ya hwe ya crofo iba expose ye ite no godon midi ma se mu bewi ye no me see they say TikTokers no ye ni mu media for no ye wo match because ye mo hu say no say na baby ade ni ko no Fante mu ya shine no ite o say mutumi di wo mu betana TV so na mu di wo mu ma public na we no mo kaka ye ni mu ni match ye ni mo collaboration ese kabuli nyina yetimi ye adwuma kama it no funi ye collaboration dia yes sere mu say mu tu mu nia no mu bifo senia omutumi di ye nia no mu nkitwa ihwe Fante
na hwe AY mu to di be gina TV so onam na obi di ade akọbọ no ya no what you say it godon wo de se na wo ka se time ni ho koko asem na omo ba no omo ho se baby ade ni kika ko no anu ya yenyan te se sa ade ya nchechi Fante mu ni AY mu na yen samfa me cover ba koko asem no ye be beka mate enti no wo si the humanity yes humanity on TikTok mate all right ebusa for ha eye would be 95.9 movement television so social media na yedi enkono pachoba minta trase na minta wo so far no bekara ka se last week na Tuesday na Wednesday na wo baaye no na bi so beka bia na na wo we ho no atadwe hey na ko wo ma cha na yo mate minta na mate say oh Dabani, sorry. We are more than wasi. Say what me edo machi sa from Tuesday na babisi and it says so far na from pain. How do you feel? Oh, me mum dey. Dabani me chia ono watie fo. Omo nyaje so. Na ma da doctor Bawumia so asika. Na me dey wo pien dey no kure ni me ka say me da na me boa. Enya me dey so mo pie. Adey. Dey dia ne say ye titi anyina. Ye pie nyina kwa yin abesa achi mo ye save sa se de se baba poku ase ye ja ne sa achi no no so dem gwa na janga ye sa de fo kan wa ganya ya na ofa brabani onya bi kwa de ma me ka se mba ko bi na to me bi ota bonti ento de tri me na na wo ma me na ka se bi o si ye twa kwan na sa kan wasa ase ana kan ofia ujina wa ka se kwan de tene ho ada be kan de no na wo za kwan na anko ba bia ye nuan mu bia omanya ama na bro so ni omo nsam keka na bode ti social media akasa no omo ka hu se ewodo one day be ba do obi so na tumi nso a de man nipa so ndi so nyagopon de yi yesu so ma wunji ankwa ana me boa me pa so about how many years 33 years but 33 years in fact so nane kwala bembe 8 years up to 12 years dey see here it be the catch say me person me ma tia say yesu kra by na so 23 years for to be try ya can we 2 minutes kuta no unya 60 years you because if you ask no say the 2 minutes ma na so fit 2 minutes be bibia ayabu sa da obewu ada ho no say 2 minutes ma so agina ho a say bi ye bra panifo ya omunya akwanhia ya aye say no mo tumi defense minister o aso je ni odakra so je ni jani da no ehwe no so ada play na ehwe no obi endumi am defense ama no enti wo wanya tumi na office obia se bi imprediasa ye ka nipa ye nka ho na monko na munum nyanza no mohwe biye da ni nka so Martin na mo kofo so a omo ye tiktokers na se ba ka kire omo omo de ebi mo ho omo munum mo ho okay wodo da kwere beba na ebi mo ho a ye ka Abraham ye ka no kre wo ha na manfo tie ye duanu bi a mo mai ma wo se mo di MVP ato mo platform achi na so madam patako no mo nyai munyai na one day me kan sasem we amna me ye video wo Fante wo say one day ebia sa one day no na anya me da ya wo da mo so ya mo di madam wandi si for na mo di MVP agu mu platform achi na mo di gu MVP ni mo ase because mo hu say sa eye obi die ya nyintum say eje na ye kwadwo die ya nyintum so ya aboa me yusu west bi aka sabi because mudumo mudi mo amuso mu fiafia mu ni mo na munyai na party no ebi mu sati yo sa wo na wo say obi preach say wa anya hwe nti yanka obi angu dam no mra de ya ka wo so obi so bedi yade e betra ase ti party na ye for the MPP no pi ebedu ne ebi on pa kwakwa ni kakra wa nya bi yo nti bra bani me de no kra ba kope ebi mu we mu mo pataku ebi mu MPP mu o TikTok ye ya o mo ye pataku ye sra o mu so me yi odwa ngo na afi o mu ho ne so mo ye pataku o mu yi no ye mu ye ai no mu nya do mo ye no because ye ni nya ho because me nu ya ti say bi a we voice bra man wapa embate ya sorry so last words na ye faso bia na Fante akasa na yapon okay me da se me bra nya me nshira so se
Ona obuaye. Ye wo munye na ukasa ukabi mai. Edasi. Ena me masam ni no me de amanya me. Na me da nyakupo so asese. Manko wo se ho no. Me pie bae no me ba beto ama adwuma pan no so. Yes. Me da me nua ba my innocence me da na senya me nhira no. Me da senyo mayor our incoming voter regional youth organizer. Okay. Nyakupo nhira no from Tuesday. Me pese me yokola no ayama me. Me yesa enesusu odimi ko me koye me almost me be report to head office on na me koye no boa me na me de koye. Me da na asi. Me da me chairman Alfred Kone. Chairman baby awobia Northton constituency chairman. Nyakupo nhira no. Tuesday oda ho. Wednesday osabaye. Me da na seni police station executive na mo free voter region na Northton baye. Do man timi amba do mo frame me. Me deputy woman organizer so me da na ase. Me na me appointing no. Enti me da na ase so obaye sabaye. Me da me constituency phone na do mo frame me do mo timi baye do man timi amba me police station executive. Northton for do mo do me pa o. Omo na mutu aba mami omo nim de metimi ye enti na mutu mami enti me da omo ase de okasa bia de ose nye ewa nye yara ne voice no me da obi bia se Northton MPP for me da obia se nyame ncha mu papa me chairman de me chairman no na ye patron Alandi susu me da na se me secretary so by me da na se se me da obi bia se Northton for nyame nhira mo pa ne party penifo ene madam how akunse na jono no odi central regional woman organizer ma osumana na jono Tuesday na jono ona odi ne phone brain na me kasa ose oni ho nyame nhira no so me da na se. All right. Me da se enti yara and Martin Kafanti last week na yeba sorry so na me da obi bia party penifo nyina ma kire do akire mama ya hu se adwuma na ye de boa mu nyina na mani so ye de obi bia se obia ye obia mfim because mu nyina mu kire yodo obia anti ya damase ya be kwa so asum ya man Ghana na ya asum ya political party MPP. The name still remain the same, Fante Comedy Bibia si obia kana komanto ne yam